Ndagusuje kandi nguhereje ikaze wowe ufunguye ino video nizere ko wamaze gukanda subscribe kandi nutarayikanda amahirwe nta yandi kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi buri saha buri munota. Hano haba hari ama breaking kandi haba hari inkuru zicukumbuye zizewe mugezwaho nanjye hano kuri YouTube channel yacu kandi ari nayo yanyu. Uyu munsi rero munyemerere duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yaburiye Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imusaba kuvana ingabo ze i Goma. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 ntibavuga rumwe ku warashe igisasu cyaguye mu mujyi wa Goma kigahitana abaturage kuri uyu wa gatanu. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu nibwo mu nkambi y'impunzi ya Mugunga iherereye i Goma harashwe icyo gisasu. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko, yatangaje ko abantu batanu aribo bahitanwe n'icyo gisasu, yaba Lieutenant Colonel Guillaume Njike na Patrick Muyaya uvugira guverinoma ya Kongo bashinja ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23 bazishinja gufasha kuba aribo barashe icyo gisasu. Njike ku rubuga rwa X yavuze ko RDF na M23 barashe kiriya gisasu nyuma y'ibitero avuga ko ingabo za RDC zabyutse zigaba ku birindiro bya M23 muri Masisi. Ni ibitero uyu musirikare avuga ko byasize hangijwe ububiko bw'amasasu bw'uriya mutwe. M23 biciye mu ihuriro AFC isanzwe ibarizwamo yo yavuze ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo ari ryo ryarashe kiriya gisasu. Umuvugizi w'ishami rya politike ya M23 Lawrence Kanyuka yagaragaje ko ingabo za leta ya Kongo atari ubwa mbere zibasira abasivili, kuko ngo buri gihe iyo zigabye igitero kuri M23 bikarangira zikubitiwe ku rubuga rw'intambara birangira zihindukiye zigatunga iminwa y'imbunda ku basivili. Yatanze urugero ku byagiye bibera Ikibumba, Kibariro, Kirorirwe, Mweso, Karuba na Mushaki. AFC kandi yaburiye ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko itazakomeza kwihanganira ibitero by'ingabo ze ku basivili, itanga isezerano ry'uko izakomeza kurinda abaturage. Uyu mutwe kandi wasabye ubutegetsi bwa Kongo kuvana ingabo zabwo mu mujyi wa Goma, kuko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi zimaze iminsi zihakorera bimaze amezi menshi bihitana ubuzima bw'abasivili. Dukomeje n'andi makuru hano mu Rwanda, haravuga ko ikimoteri cya Nduba nyuma y'uko cyuzuye kigiye kongera kuvugururwa kikongererwa ubushobozi ku buryo hazongerwa ubuso bwacyo kugira ngo hatazabaho kongera kuzura vuba. Ibi bikazakorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura WASAC, aho cyatangaje ko kigiye gutangira kubaka bundi bushya iki kimoteri kuko imyanda yamaze kurenga ubushobozi bw'icyari gisanzwe. Abaturage baganiriye n'igitangazamakuru cyacu bavuga ko hari ubwo imvura igwa ikamanura amazi agaturuka ku musozi wa Gatunga uhakikije. Umuhumuza Gisele, umuyobozi w'ikigo cya WASAC, avuga ko iki kimoteri kigiye kwagurwa kandi ko inyigo yarangije gukorwa. Ni nyuma y'uko bamwe mu badepite bagize komisiyo y'umutwe w'abadepite ushinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC nabo baherutse kubaza WASAC iby'iki kimoteri. Mu rwego rwo kubyaza umusaruro iby'iki kimoteri haguzwe imashini izajya ivangura imyanda ku buryo ishobora gutangira gukora ifumbire y'imborera yajya yifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi. Dukomereje n'undi muri Kongo mu mujyi wa Goma, urukiko rwemeje ko abasirikare ba FARDC bahunze M23 barimo ba ofisiye bicwa.
Urukiko rwa gisirikare rw'i Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rwakatiye urwo gupfa abasirikare 8 bo mu ngabo za FARDC barimo n'aba-ofisiye nyuma yo kubahamya ibyaha birimo ubugwari ndetse no guhunga umwanzi. Aba basirikare batoya bo muri batayo ya 233 ya FARDC bashinjwaga guhunga M23 ubwo bari bahanganye nayo ku rugamba mu bice bya teritwari ya Masisi, aho bari boherejwe kurwanya uyu mutwe. Batabwa muri yombi bari 11 muri Werurwe uyu mwaka. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwabasabiye gukatirwa urwo gupfa. Icyo gihe Alex Olenga wunganira mu mategeko Lieutenant Colonel Gabriel Paluku Dunia uri muri bariya basirikare yabwiye televiziyo TV5 Monde ko abaregwa batigeze bahunga urugamba cyangwa ngo batibirindiro byabo byari ahitwa Cafe Rushange hafi y'umujyi wa Sake nk'uko ubushinjacyaha bwabiregaga. Mu 8 bakatiwe urwo gupfa barimo 5 bo ku rwego rw'aba-ofisiye. Byitezwe ko aba basirikare bagiye kuba abantu ba mbere bagiye guhanishwa igihano cy'urupfu leta ya Kongo iheruka gusubizaho nyuma y'imyaka 21 yaragisubitse. Muri Werurwe nibwo Kinshasa yatangaje ko isubijeho igihano cy'urupfu mu rwego rwo guhangana n'iby'umwihariko n'abasirikare bagambanira igihugu cyo kimwe n'abandi bantu bakora ibikorwa by'urugomo ruteza impfu mu bice by'imijyi. Tugana ku musozo rero, reka dusoreze kuri no nkuru ivuga ko ingabo z'u Rwanda ziri kuvura abarenga 500 ku munsi muri gahunda yo kwegereza abaturage ubuvuzi. Mu rwego rwo gukomeza gahunda y'amezi 3 akomeje yo kwegereza abaturage ubuvuzi mu 2024, abaganga bo mu bitaro bya gisirikare by'u Rwanda bakorera muri RDF bari gutanga ubuvuzi bushimishije ku baturage bo mu turere twa Ruhango mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'akarere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda kuva tariki ya 29 Mata kugeza iya 5 Gicurasi uyu mwaka. Mu bitaro bya Kibogora i Nyamasheke no mu bitaro bya Kinazi i Ruhango abarwayi barenga 500 bavurwa buri munsi, bikorohereza abantu benshi umutwaro w'amafaranga y'ubuvuzi. Abaganga bazoherezwa mu bitaro bya Gitwe mu cyumweru gitaha. Serivisi zitangwa muri iki gikorwa cyo kwegera abaturage harimo orthopedic kubaga, ubuvuzi bw'ibibembe, ubuvuzi bw'abagore, ubuvuzi bw'amaso, amatwi, izuru n'umuhogo, ubuvuzi bw'abana, amenyo ndetse n'ibindi bitandukanye. Albert Ngamije ufite imyaka 66 akaba atuye mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango yashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame